Lucky it's a sunny day. We can do heaps today. Hauhaketia te harakeke, kia whiria te tangata. Mā te tangata e aki te whenua, mā te whenua e aki te harakeke, mā te harakeke e aki te tangata. This is the best learning curve for everyone. No tēnei rangi I tai atua Jeff Ruha me ona whānau o te poho o hine kahukura ki te marae o Wairewa, hei tuku mātauranga mo te harakeke. Ka tono atu ki te iwi, hei, ka haramai au ki te whakaako I ngā momo āhuatanga, ki roto I te haukanga nei. Hei hāpai ake, hei whakakaha I te ahi, ki roto o Wairewa, kia ako I ngā āhuatanga o te harakeke. Playing with grass, I loved it. So it stuck with it. There's probably only 4 or 5 kaumata or 2 that do a rarana. So yeah, I'd like the next generation to pick up an interest. Ko te ingoa o te harakeke nei, ko Makaweroa. E ai kia ruha, kei te ngaro haere te pā harakeke I tōna kāinga. I te wae mahi ana mātou ki Tāmaki. Tiro haere te kitenga I ngā harakeke e ngaro ana. Ka hunuku mai au ki roto o Wairewa, hei te tau ko pahure. Ka tiro atu rau ki ngā pāharakeke ki konei, te ātāhua. 28. Ko tēnā harakeke, no roto o te arawa. Ko te paingoa te Makaweroa, I roto I te ingoa, roara wātu. Engari ko te kaunga, ko te taumata, ko te tiketanga o te muka, kei roto I te Makaweroa, kari tū atu. E ai kia Kenny Brown, he koha mātauranga tēnei, ā ka koha atu ngā whānau o Wairewa I ngā rau harakeke ki te poho o hine kahukura. Mihi ana ki ngā kaumatua I whakatō I tēnei pā harakeke. Anei te hua. Kare kore ko tēnei tō wawata. Kia hoki mai o mokopuna ki ēnei pā harakeke. A kia whakarau o rāno. We'll take the rubbish. Our regionals are the main. Hara mai mātou ki te kohi harakeke mo te Piupiu. Ka tū te regionals hei te marama o Haratua. Mai tēnei rangi tai atu ki te regional, ko te tūmanako rua takau ngā Piupiu tū ana. Ka ako tonu tēnei hunga tai atu ki te praere o tēnei wiki, ā ka hoki atu a ruha me ona kapa ki te kāinga, kia mahi Piupiu I ngā rau. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News.